Hej ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas sam vam pripremio video 10 psiholoških načina kako da osvojite devojku. Ostanite do kraja videa, obavezno se subscribeujte, lajkujte i šerujte video, a možete ostaviti i neki komentar. Prvi savjet, živite svoj život. Ali bukvalno, ne pretvarajte se da ste druge osobe, budite ono što jeste i bit ćete ponosni na sebe kada vas neko zavoli onakve kakve jeste. Za početak preporučio bih vam da pogledate par ljubavnih filmova kako biste shvatili kako žensko uopšte i funkcioniše. Savjet broj 2. Imajte svoje zanimanja, ali prava zanimanja, ne ona lažna. Devojke će primijetiti kada pričate o nečemu sa sjajem u očima. Malo je reći da je devojkama seksi kada slušaju o vašim interesovanjima. Možete biti programer, biciklista, možete kuvati, možete imati neki hobi, ali morate pričati o tome sa puno ljubavi. Savjet broj 3 je higijena, ali kada kažemo higijena, na prvom mestu dolazi miris. Dobar parfem je 50% određenog posla. Devojka će odlepiti jednostavno za vašim parfemom, jer ipak devojke vole momke koji mirišu, kao što i mi volimo devojke koje mirišu, zar ne? Tuširanje je i najbitnije, morate se često tuširati, morate voditi brigu o ličnoj higijeni, morate se često šišati i brijati, također morate se lepo i oblačiti. Sljedeći savjet jeste da je pitate da uradi nešto za vas. Da, dobro ste čuli, da je pitate da nešto uradi za vas. Tu foru je koristio Benjamin Franklin. Kada osobu pitate da nešto uradi za vas i ako ona to uradi, ona će nesvjesno početi da vas gotivi. Na ovaj način možete također osvojiti devojku, ali nemojte to zloupotrebiti i biti napadni sa tim. Savjet broj 5. Nasmejte je. Jako je bitno da se devojka smeje dok sedi sa vama, to znači da joj je prijatno, da joj se sviđate na neki način, kao i vaše šale. Možda mislite da niste zanimljivi ili smiješni, ali morate pokušati i možda ćete i uspjeti. Naravno da se podrazumeva da ne koristite šale youtubera, iz filmova, iz drugih komedijskih sadržaja, jer ćete na taj način samo odaljiti tu osobu od vas. Morate provaliti šta devojka voli kako biste pitali za njena interesovanja i također se interesovali za taj ista. Kada saznate njena interesovanja, budite zainteresovani za to, pričajte o tome jer ona to voli. Također tako se vaša konverzacija neće zaustavljati, neće biti tišine, devojka će pričati o onome što voli. Savjet broj 6. Budite njen prijatelj. Sasvim je normalno da budete friendzonovani, da se vidite par puta, da budete na početku drugari, a nakon toga bude i nešto više. Još par puta na dejt sa tom osobom pokazuje zapravo toj osobi da je vama stalo do nje. Također ćete se upoznati bolje i vaša shvatanja će se sklopiti. Da je zapravo želite, uradite stvari koje drugi momci ne bi uradili. Budite taj poseban, pošaljite joj poruku, ostavite joj pismo. Nemoj da vas bude blam da tako nešto uradite, zato što to devojke jedva čekaju, ne žele da svaki momak bude isti. Sljedeći savjet, dodirnite je na prvom dejtu. Ali bukvalno niste ni svesni koliko je ovo moćna taktika. Dodirivanjem neke osobe zapravo pokazujete da ste bliski. Dodirnite je po ramenu, zainteresujte se za njene nokte, pa joj dodirnite ruku. Poenta je da joj date do znanja da je ne dirate u seksualnom smislu. Ova taktika vam također može poslužiti kao test. Jednostavno pratite njene reakcije. Pratite da li se smeška, da li vas sluša, da li uopšte reaguje na vaše dodire. U slučaju da devojka deluje zgroženo ili uplašeno, nemojte je više dodirivati. Bitno je da vi otkrijete njenu reakciju, da li je ona uopšte zainteresovana za vas. Savjet broj 8. Recite joj svoju tajnu. Recite joj neku tajnu za koju ne znaju baš mnogo ljudi u vašem okruženju. To će također dati njoj do znanja da vi verujete njoj i da joj pričate svoje tajne. Također počet će da vam veruje više. Ovaj psihološki savjet kaže da mi verujemo ljudima koji veruju nama. Naš prirodni instinkt nam govori da ne verujemo osobama koje smo tek upoznali. Također ne morate reći svoju neku veliku tajnu. Veliki plus bi bio kada biste rekli nešto smiješno što vam se dogodilo kao blam. Savjet broj 9. Pružite joj svu pažnju ovog svijeta. Ne obazirajte se na okolinu, na telefon, na ostale stvari. Devojka će jednostavno voljeti da bude u vašem prisustvu. Dakle, ako želite tu devojku, morate joj posvetiti pažnju. Posvetite joj maksimalnu pažnju i dok niste u vezi i kada budete bili sa njom u vezi. Ali dok niste sa njom u vezi, posvetite se svakoj njenoj priči, gledajte u oči dok nešto priča i već ste na sigurnom putu da je osvojite. Savjet broj 10. Radite na svom samouverenju. Dakle, morate trenirati, baviti se nekim sportom i raditi što više vežbi da biste na taj način došli do svog samouverenja. Dakle, kada ste zdravi i kada trenirate, to jest lepo izgledate, bit ćete više samopouzdaniji. Naravno, samopouzdanje se ne gradi samo mišićima.
Samopouzdanje dobijate kada ste mentalno zdravi i naravno kada lepo izgledate. Ukoliko ste osnovna škola ili srednja škola, ja bih vam preporučio da radite street workout, odnosno treniranje po parkovima. Jako je bitno raditi grudi, ramena, bicepse, stomak, naravno cardio trening, naravno noge, kako biste sačuvali najbolji deo vas i bili uvek u top formi. Pridržavajte se ovih saveta i sigurno ćete osvojiti devojku koja vam se sviđa. Ja vam zaista želim puno sreće u tome, perite redovno zube pre dejta i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav svima i obavezno se subscribe-ujte na kanal Miša.